Kalima enda umalalani kwa kitui cha umelone wasio ne manyungunya kamono kumana kuongeleka kwa mabithukia manya musia githekani na munonzo ilame kwa sisiende kwikia enende wia na kwa nanga maleumo alame mondani Kaliame asema tambia mako kuthwa nyamu hii mainasa kusia matunda balanongo yaka kaunti ya Kitui. Dr. Irene Kasalu wasia katwa mutala talambunge ne chumwana tuendete kunene sia nyamu ila sio theni ya enende kaunti ya Kitui. Kalima kesio chama kuka kila kiwodini ya endo malalani Kitui cha umeloni wa senemende na kwikala na wia kubana na mabithukia manya musi ya kithekani na munonzo ila sithitu yananga melimo miondana kweto vungurua wakati wa enembi nduji tuite mabinda maingi na kwanda mtare byandu makinda buleti makwache na makwa kutuingia na ibinda na kutuingia bandu ba kutuingia magwitho kombonya magwitho mbogomanya kwira pa monda itanandika ni na kwata mundu ni chimbite tabali nana nina bandite melo ningwenda beta cha viti na liwako ya kuvika buyi nyendi na viti na benda lili yakwa teka ningo kwata viti ketela mundani tu akwa nundu alikile byo china liko chuchoge chali chuchoge china yabyo china mina Kaliasini maweta kana matambi mama kwenda kulunja nzo isukuma kesioni kima yithi tama yeto songyo wa kutoa bala inge malalamike asari lama kwa atete kuma na mabithukia manya musi ya kithekani dene wa mionda yo binda asenda mine kalipo moima makwesa kuka nelama nezie kuka tubanga balasana mo emana atweleise mana atwa kuti twe ita corridor ya nzo amana atwonithia kana intane kumya lu nyundani mituki nzuno ni risk kwa chana situ ulu chana situ iti stene zena skulu za kenda sio tuko oiti simo skulu sa umwe na nusu ni kenda sikabika skulu nundu wacho kyanzo nundu ni sina kekala bandu nundu ni atutu kile maskini atino kwa tionge tona kweka izi ito manje nzia ile tona kumya nzu area ya kwitu ugetekeza kwithia onateka uli siana si muone ne tutimuone tena tuambie twateke ano ligunambie kutamwana uchambie kutio chuli kamyondani yo chikumalo chikula myondani chikumalo lakini yilo liguno kiona atama kuli bwino atikie mutende nondo chite lubyo kili kamyondani kichokyo na cha chegano cha madwani moko tumicha mwaka molunjo lunga matuko chuchokengi chuchieta kutiko kubitona cho ainene yake sione keu motongo wa kaunti ya Kitui mwandu Dr. Irene Kasalu kabindani kalapa ithwana ndambuka yake akiuthukumi no weta no muvaka monya mama Kalima kesio kikuma na mabithukia manya musi ya kithekani mathele bala Kasalu weta kana na muvakanya musi ya kithekani sio kimitito niona kuma mawekaloni ma enende kaunti ya Kitui. Watu wetu watu wa makoka hawalali juu ya shida ya elephants na watu wa KWS wanakuja kidogo wanakakaa kidogo lakini wanaenda na zinazidi kusumbua watu wetu. Lazima tujue watu wanaona wanafanya nini na haraka tunataka hizo dropu zitoke huku kwetu watu wetu. Inge motongo akanwa weta kana sio kithia mbungeni wiki ukite no kwithitwa mutalatala wa kwendekithia nyamusi ya kithekani ive tango maikaloni ma enende kaunti ya Kitui no kana muwosi okena enende mayendese maundomo otono manendese ya ibinda ya tene Chubandile tukile cha Kenya wa Kenya nero nipa na media Kenya National Assembly. Na kunanga na muswada okuwezeka nani kwa anoa lizo ukoga makoka. Lazima ziende. Kwa vina mwaneni. Kule mwenyeji ndio lakini mwisho wanyama wakae porini kwenye nafasi kwa. Televote bingwa mavo Neta Onesmus Chalo.